Postupak skidanja i ponovne montaže kazaljki na sat. Kod svakog sata važno je, ako se u transportu pomakne ili nešto, pravilno namontirati kazaljke prije puštanja u pogon. Ako sat okrenemo bočno, onda ćemo vidjeti da kazaljke stoje u profilu, znači ovako, jedna je višlja, jedna je niža i jedna je najniža. Ne smiju se međusobno dodirivati, što se vidi ovako kad se pogleda sa strane. Znači, ako se slučajno koja dodiruje, treba uskladiti i pomaknuti gore dole da prilikom okretanja ne bi zapinjali jedna za drugu. Kazaljke se vrlo jednostavno skidaju na način da se samo uhvate od ozgor i iščupaju van. Znači, doslovce iščupaju. I nježno, jedna po jedna, mogu se razmontirati. Evo ovako. Ako ima potrebe dotegnuti mehanizam sata, može se to sad učiniti. I kada se vraćaju nazad, vrlo je važno uočiti prilikom vraćanja nazad da nisu jednake rupe na svakoj kazaljci i svaka ima svoje mjesto. Jednako tako ova širina na samom mehanizmu je prilagođena svakoj kazaljci. Najniže ide prvo debela, znači to je sada ova. Pogledamo od sve tri koja nam je najdeblja. Ona ide najniže i kada je stavimo, sama za sebe ona ne može ostati. Mora se lagano pritisnuti, pravilno, evo ovako, da sve stranice jednako sjednu i možemo provjeriti, znači ona mora ovako biti malo labava, a opet ne smije se sama okretati sve u krug. Znači ne može. Ako je okrećemo u krug, osjetit ćemo da je mehanizam sata pomičemo. Nakon toga stavljamo drugu. Isto tako nježno, s obje strane pritiskamo lagano noktima, dokle ide, evo ga. I na kraju stavljamo i treću, ako sat ima 3. Ona se stavlja tako da se samo odozgora ovako pritisne unutra. I to je to. Namjestimo koliko želimo. Početno, možemo podesiti ili ne, ne treba pretjerivati. I opet pogledamo, dakle, bočno da kazaljke jedna drugu ne dotiču. Evo, i to je to.